kudafata umwanya ukwiye kuko sinibaza yuko ukora indirimbo twazere amasaha 3 ni make s'il vous plaît indirimbo ni indirimbo ishaka gukogwa hafi n'ukwezi mugenda buri munsi muyikosora mwongeza mutuntu amasaha 3 twazere kabisa trust beat nagaye kwa trust beat bon nugukora igikogwa cy'umuntu aba yaguhaye amahera yiwe ukagikora wumva nawe ucishimye ukagikora nkuko ari iki wawe kuko hamaze kujya ku mujyarogo yawe bakumva yuko yakoze naka bakumva yuko yakoze trust beat bamuzi mu mahiti menshi muzi mahiti menshi akoze amahiti menshi abiseza emiyo kuduka sasa rero guca wumva yakoze igikogwa kiri fake production urumva ku ruhande rwa production ugasanga nyene hariho ibitagenda fresh canke uruhande rw'umuririmbyi ntiwamugize fresh urumva yuko biragaruka iwiwe umwe yatuvuganye siniyumvira ko nzosubirayo kwa trust beat bon nk'ubu urabona jewe nk'izo ngwane zanshikiye kwa trust beat kuko urazi ko aba upcoming baramenyana bro baramenyana bariko baraduga gose sasa izo ngwane zinshikiye akambaza ati ndimbo wayikoreye hehe nani nkacanga ati nayikoreye ununu byagenze gute cindambwiye ati bro ibintu byagenze kuno sinibaza yuko yoja Yes, 1 2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagatse rero hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already easy gentlemen. Akora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Yes, kuri kamera ari kumena Airfage Carf anu watuma image gushikira imeze fresh sana ni watuma sound uyumva imeze neza cyane ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri sho cya kiganiro kiguha akajyo keza kukumenya makuru y'abastar kukumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute umwana imizi radio yes uno musire bwa Loy TV ndagufitiye umwe mu baribyi navuga yuko new generation turazi neza yuko umuziki uno munsi uri mu bantu bakizamuka murabizi yuko ba Dramati ba D1 ba Dinoji n'abandi benshi bagiye batandukanye ni new generation urazi yuko ari bariko baratuma industry iryoha cyane yes uno musire ndikumwe n'umwe maririmbyi navuga yuko new generation numuririmbyi afite talent s'il vous plaît numuririmbyi nifuza yuko abarundi bamenya numuririmbyi nifuza yuko we uri kurankurikirana ushobora kugenda umumenye no munsi kugira ngo ukomeze kumenya impano uburundi dufise gisirika ndamwakire kuri micro ya Loy TV kugira ngo tuze kuyaga byinshi ku muziki wiwe tuze kuyaga byinshi bitagenda muri kariyeri we yiwe ya music bro the place wagwan take mic brother Vipsa sako fresh bro. Salama. Bana kiri gute man? Fresh ndakomenda shimina. Kona swaga bro. Bakuzi wa Loy TV. Uranazi swaga vraiment. Merci sana. Ko fresh lakini bro. Salama. Bana shaka ndamukiza kuzi wa Loy TV bro. Get mumeze fresh sana. Bakunzi ba Loy TV muraho murakomeye. Ati mumeze good man. Mumeze fresh. Yise nabwiye yitwa The Place ariko nta mugabo yivuga man bro abatakuzi witwa gute bro mu muziki nitwa The Prince The Prince ubuzima busanzwe naho zina ni Rukundo Kado Prince muri music ni The Prince gusa ariko mu buzima busanzwe no kuvuga then izina abavyeyi bamwise ni Rukundo Kado Prince why The Prince yonyene muri music The Prince ni izina ryavuye ku bagenzi banje babona ukuntu nkunda umuziki bakabona ukuntu nyene ngomba kuwukora
umva yuko Kado Prince bace batoreramo nyene havamo da Prince nuko cyangwa da Prince naye umva ati ni fresh sana uvuga ati rirasona bien why not nokoresha iryo zina kivuga ati reka ndabashonesha nyene ndabashonesha bavita kubashona man bagise nk'umuririmbyi rero brother twinjire guca man afite indirimbo shasha indirimbo navuga yuko indirimbo yitwa Forever mu Kirundi ni ibihe byose then kuvuga niba bwiye umusheri wawe forever aderezo wawe wifuze ko mukundana ubuzima bwawe bwose bro indirimbo imeze fresh sana indirimbo idafisa amasanamu kugera kuri uno munsi ni indirimbo iri ku rubuga rwa YouTube ariko indirimbo itagira amasanamu turaza kuyaga byinshi ku muziki wiwe turaza kuyaga byinshi mu ndirimbo yiwe turaza kuyaga byinshi bitagenda muri no industry ariko mbere ko dutangura kwanza ndashaka nk'umuririmbyi let's go bro freestyle man let's get it Forever bro, let's go. Baby uri mwiza, I know that. Ibi nkubwira si mitoma. Erega wangize trauma. Rukundo rwacu ni forever. Forever, my baby. Ni utuma ntuza. Ivyanje wabihinduye ubusa. Ukuri nuko ngukunda. Yeah. Werega wangize trauma. Forever. Yes, ni mufise umukundo mbya ati forever man. Tukiri ngaho nyene brother. Ni ndirimbo navuga yuko kuri wowe niyo yitwa shasha. Si shasha. Kuri wewe kuri bwa rwa YouTube. Then navuga yuko niyo iheruka. Ni iheruka. Nibisigura ko niyo ndirimbo shasha. Maze 3 jours. Yes, niyo ndirimbo shasha kuri wewe. Ni ndirimbo idafite amasanamu. Kubera ki forever bro? Forever inspiration nyine abastari tugira just nahise forever kubera kwari y'urukundo naravye sije numva umengo iyo sigira sona ukarimbya abantu bakundanye uko kotoka cenda gikorwa nyene ni indirimbo navuga yuko utikuye ko amugiye tuzi ko abaririmbyi benshi hari abaririmbyi bakuze kwandika indirimbo ugasanga then bayikuye ko then ugasanga sije cyangwa ugasanga la source niwe then niwe yatumye yandika iyo ndirimbo abivanye n'ivyo yahuye navyo mu rukundo abivanye no mu girlfriend we bari kumwe muri uno mwanya ugasanga bitumye agira inspiration yo kwandika indirimbo ariko maze kutubwira ati song forever ntago ari inspiration yiwanje kuvuga ngo n'ubuzima bw'abastari n'ubuzima kwa kurimba indirimbo kugira ngo ishikire menshi kugira utange message ku bana abega kugira wandike indirimbo forever nikihe kintu warabye then kigatuma ushobora kwandika indirimbo yitwa forever mu kwandika iyo ndirimbo ahanini niyumviye ko icyambere cyanjemo kwari gukora indirimbo y'urukundo hama urumva iyo ukundanye n'umuntu ntuba wifuza yuko muhebana nibaza igihe urukundo rugishushe ushobora kuvuga ngo mushaka umusheri wanje ngo tuhebana umwaka n'ubu bavuga ati jewe mu mwanya wumva umukunda ku buryo utomurekura niyo mpamvu je navuze ati ndayise forever akantu karasona bien ndayita uko nyene amajambo rero natoye janye niyo sije indirimbo ndayanditse uko ni indirimbo nkuko yabivuze imaze imisi 3 kuri YouTube channel yiwe ariko ni indirimbo itagira amasanamu mega niko yashimye gusora indirimbo itagira amasanamu mugihe tubona neza ko ari indirimbo imeze neza cyane s'il vous plaît bakuzi wa Light TV ni indirimbo nimba utarayiraba urashaka kujya kuri TV ukandika The Prince naho kwandika Forever by The Prince indirimbo raza kuyibona ni kwereka wasemo gusora indirimbo itagira amasanamu mugihe tuzi yuko iyi ndirimbo isotse ifite amasanamu kuri new generation ku muntu uvuga ko akizamuka birafite ico bifasha biratuma isura yawe cyangwa se image yawe igaragara mu bantu ariko kuri YouTube yawe nta video nimwe ndabona ndashaka umbwire ni kubera iki kugira uno mwanya ufite indirimbo zitatu kwika tandirimbo nimwe urasora amasanamu ku kintu cy'amasanamu nibaza yuko ni ku kintu kijanye n'uburyo hari ukuntu nyene usanga ta support zitwa dufise no gukora audio ugasanga umuntu ariruka akagerageza uko bishoboka kose karonka imake yihama gakora audio je novuga yuko ikintu cha video ko cyavuye ku buryo ariko
nibaza ko ibikorwa bibanda bikurikira umuntu azogerageza kuri video. Uvuze ati kuba nakora video ati ni kubera uburyo bisigure ko ziya ndirimbo zitatu zikuri kuri YouTube yawe ata video zizigera ziboneka za ziya ndirimbo kuko uvuze ati ibiri mu nyuma nibazo yuko bizogenda neza bisigure ko ziya umaze gupostinga kuri YouTube yawe ata video zizoboneka gushika ubu muri uwo mwanya nibaza yuko jewe ata video zizoboneka ariko hagize umuntu atwizera akavuga ati indirimbo nayikunze nshobora kudushiramwo kudufasha akadusapotinga nibaza yuko video zokorwa nta kibazo. Yes. Uvuze ati habonetse umuntu ashiramo umutahe aza n'uburyo video zoboneka. Turazi yuko rero umuririmbyi ni blend no kwidandaza mbega nike kintu uri kurakora kugira ngo abo bantu baboneke kugira ngo abo bantu bazana amafaranga baboneke then kada place nike kintu uri kurakora ikintu ndiko ndakora jewe sinicaye ndiko ndagerageza kurondera abantu baba bafise novuga yuko baba baboneka muri entertainment nkabegera nkabwira ko nasumva uramuha iki gikorwa cawe agishimye akakwishura ukamubwira ati je nshaka support urumva ntusora indirimbo gacuja ngaho kicara kwa twebwe tuba tukira abapcoming usanga bigoye kugira ngo ubone umuntu agufasha nuko ushiramo ingufu nyinshi kuko nta muntu azogusanga wicaye brass bisaba rero gukora cyane je nibaza yuko nukurondera abantu kuri rezo sociaux nimbara promoter ayurose ukabaha bagapromoting indirimbo yawe ibintu bikagenda neza ntihabura umuntu kwizera ababyita gutamwa umufungo. Yes. Ati ntiharabo umuntu akwizeraga kubitamo umufungo. Sasa uno munsi rero ni indirimbo Forever. Bega feedback ku bafana bimeze gute bro ku ndirimbo Forever? Feedback je nibaza ko imeze neza. Umuntu aravye ahantu ageze nibaza ko feedback imeze neza abantu bakubwira courage abantu utaruzi bakakwandikira abantu bashasha n'ubyo utangiye kubona abantu bashasha ubona yuko nawe uri kurakora neza nubwo ubutarashika kuri gwa rugero uba wipfuza. Je nibaza ko ibintu bimeze neza kuri feedback. Bega umukunzi wawe yumvise yakiriye gute namaze kumva Forever kuko murazi neza yuko akajambo Forever nakajambo kuzakoresha mu rukundo. Bega umushiri wawe amaze kuyumva then yakiriye gute ntabwo wibagiye ko ari wayiririmba mu gihe wamaze kuvuga yuko indirimbo wayirinde kugira ngo ishobore gufasha abantu bose bari mu rukundo mbega umukunzi wawe nawe amaze kuyumva then yakiriye gute? Bon musanze je nta n'umukunzi nifitiye inspiration ntiga ziva ku mukunzi wanje cyangwa ngo ndirimbe love story. I'm single. Ni just nyine gukora umuziki dushaka gutera imbere. Right now je nta mukunzi mfise kabisa. Ni kuva uno munsi cyangwa ni kuva kera? Si kuva kera ariko ubu tuvugana nta mukunzi. Ubu tuvugana twicaye muri studio. Nta mukunzi. Uri single? I'm single. Abakobwa reba bavyumva. Babwire. Bavyumve kabisa bavyumve I'm single. I'm single. Abakuzi wa Roy TV b'abakobwa munasikia au jamaa ko single da place yari single urumva neza yuko rero chaka inspiration nyinshi baraje gutanga ipass chaka inspiration nyinshi ku buryo ndonse umukunzi ibintu byogenda fresh ku buryo ndonse umukunzi ibintu byogenda fresh nkora ibintu ndimo sasa babwire ngaba ariye baratubona bro sasa bambiye abatwumva bose nibaze yuko bumvise ikibazo cyanje ariko abakobwa ariko n'abahungu urababwiye oya abahungu kamene nabona babwira ubwiye abakobwa ubwiye abakobwa ati bumva ikibazo cyanje kugira ngo nkene inspiration nyinshi nkene umukunzi nibaza yuko birataburitse kabisa ndibaza mwamaze kubyumva ari hagira abantu bazosaba inomero guys hagira abantu bazosaba inomero indirimbo Forever ni indirimbo imeze neza cyane indirimbo yanditse neza ni indirimbo ugiye kuraba n'ukumwe ikoze neza bega ni indirimbo yakozwe nande Trust beat kuva muri Iteka Music ariko nta logo ya Iteka Music nigeze namba muri ya ndirimbo Trust beat yayikoze mu buryo bwitwa gute irimo Iteka Music Iteka record irimo Iteka record irimo gitangwe indirimbo irimo Trust beat ntuze irimo je nibaza yuko byose bikwiye. Kene kuvuga ko indirimbo yakorewe muri Iteka Music but hari ukuntu twebwe aba upcoming iyo ugiye ku producer mushasha utamenyereye usanga bitugora sana urumva ntibamumenyeranye
ntasho bon nta connection bikwiye mufise cyo usanga rero ko birakugora ntukora ikintu ko wari ucifuza uri stable ariko nibaza ko ubu umuntu agiye kugerageza uburyo bwose abandi mu producer bazinanye begeranye ko niho mukora ikintu mwese umva agishiramo ingufu nawe akagishiramo ingufu akazara gukosora nibaza ko ibintu bizogenda fresh mu nyuma uvuze ati iyo ugiye ku producer mutazinanye ati birakugora sana mbega Trust Beat wamubonye gute muri studio Trust Beat ameze fresh mugari humble August uvuze ati iyo ugiye ku producer mutazinanye ati hari ibigorana mugihe nawe agiye kwa Trust Beat muri iteka bisigura ko hari ibintu bitagenze neza brother mbega Trust Beat na wewe muri studio nibe ibintu bitagenze neza bro mu kuja kuri codinga indirimbo ya Forever kino novuga ko bitagenze neza nakubwiye ko connection burya connection ikintu nacyo iyo sanze mumenyeranye muzinanye canke ahagutwaye umuntu bavuganye fresh cyo usanga ari sawa bon ukuntu byagenze ragiye turakorana just ko ikintu kitabaye novuga Jesse nuko ndavyumva jewe sinzi wewe uko avyumva sinzi burya producer arakubwira bro je dukorana ukuntu we nawe kuko je sinari musanzwe ibintu by'ama studio menshi navuga yuko ntari ndabimenyereye kuko njyambe nari nkoreye muri studio ya Buja sasa ukuntu byagenze producer twarakoze tumaze gutangura uko navyifuza siko byagenze wowe vyifuza gute den nifuza yuko agenda arankosora ku bintu bimwe burya nanje narumva ko hari ikintu noba nkoze basigaye cyiza ariko wewe yarakire ku nyene akakireka nanje ugumva ko umuntu niyo bwa producer ni producer azobikosora iki cyane arampa brouillon ngende nsubiremo nandike nkosotuntu n'utundi ariko siko byagenze umva indirimbo tuyikora n'amasaha make urumva mwayikoze umwanya ungana gute indirimbo muri studio twayikoze 3 amasaha 3 mwari muhejeje bisikore ko Trust Beat ntago wigeze gukosora muri studio ibyo wakora byose kandi wumva yuko atari byiza Trust Beat we yarabire kuko nyene yarabire kuko nyene gusa je nibaza yuko ngira niko sanzwe akora sinzi je nshobora kubangira ngo sinzi ariko je ko uko ku producer nari imperuka gukorana mu ndirimbo ya kabiri siko byagenze yarankosora fresh kandi n'umuntu bonanye ntarashika ariko arirondeza ariko binabaza ko twakoranye fresh impanuro imwe kuri Trust Beat boje nta manuro nomuha kuko ujya aradukurira kuko wowe wamaze kuvuga yuko hari ibitagenze neza muri studio ariko bivanye nuko wabibonye rashaka ugire message basutanga ugira ngo Trust Beat yabona kino kiganiro azomenye uko azoza arafata aba upcoming mu gihe bagiye bamugana kuko nabajya bavuga ko izo zibika zose zaramagi bro kandi ikintu caba irifo kukivuga brother kuko nutabivuga hazoja jayo wundi n'ubundi bigende kujya ariko mu gihe umaze kumuha message kumbura docha yikosora mu gihe hagiye undi mu upcoming amenye uko amutwara amenya ati no mu upcoming aje ngaha reka ndamu driving you know je ikintu nibaza yuko yo kosora sinzi ko twese ariko adufata ariko ikintu cyambere yakosora nuko umuntu kwanza akibona yuko ari mushasha yinjiye muri studio yiwe aramanza kamubwira ati bro je nkora ukuntu ibintu byanje byose bigenda ukuntu abo dukorana uko umuririmbyi akaza abitse asanze adakwije ivyo amusaba akagenda akamanza akabikwiza hama akagaruka kugira bakora ibintu bimeze fresh burya nibaza yuko umuziki ni ikintu witondera ni ikintu cyo kwitondera kuko cyumvizwa n'abantu benshi urumva yuko ibintu mutitondeye nubwo byaba bisona fresh hariho ibintu biba bibura rero ikintu namusaba nuko abantu bashasha baba upcoming yozara arabumviriza bagahana mayide nabona yuko akamugida kuko umudije ni wagida umuririmbyi twe nka twe tuba tukizamuka nta bintu byinshi tuba turamenya muri music umva bisaba yuko uratwereka ukatwereka nimba avuga ati iyi ni bro usubiramo iki kintu gikosora akatubwira tukagikosora nibaza ko ariho byogenda fresh D1 asanzwe ari muri label ya Iteka Music
mbega ico gihe D1 ntago yari muri studio kugira ngo agukosore ko D1 ni umwe mu barindi novuga yuko baza umuziki baza ama instrument mbega uwo musi uja ku recordinga muri Iteka D1 ntabwo yari muri studio oya nta numwe yari muri studio yari jewe na Trustbeat gusa yari we na Trustbeat gusa hari sangape ico gihe ndibuka twavuganye ko duhura saa 3 ijoro saa 3 z'umurango je nashitse mu ma saa 3 n'inusu ariko naramurindiye aza kuza mu saa 6 washitse bakuze na Roy TV mwavuganye saa 3 yes ariko ucushika saa 3 n'inusu ariko Trustbeat aza kuza muri studio sanga saa 6 yakubwiye saa 3 we na Trustbeat nda yari yavuze iyo saa 3 niwe yarimbwiye isaha Trustbeat wenye niwe yakubwiye ati tubonane studio saa 3 tubonane studio saa 3 ariko acashika yashite saa 6 ariko yarambuye yuko yaba arantu yari yaciye ariko sinzi nyene kumva nyene urabizi ibintu by'abantu baba producer bakomeye babiko ibintu bya producer bakomeye ni bihe just nyene kuba ni ya connection nakubwiye waravuze ati ibintu bya producer bakomeye bivanye nuko Trustbeat mwavuganye saa 3 gashika saa 6 ucovuga ati ni ibintu bya producer bakomeye ibintu bya producer bakomeye ushatse kuvuga ni bihe nta byishino uvuga ariko je nibaza yuko umugani wa ikintu wavuze ati zizibika zaramaki umva yuko nuko umuntu wese umufata nk'uwundi ko ntawuze je umuntu iyo message uri kushatse kuyihereza ndemo bisa abantu muri sangi abantu bose gusa nariko nicara kucyo kuvuga ngo producer bakomeye kubera uwo musa ayo masaha sinibaza ko ibintu by'amasaha twibuka ko cyane kuko yaransiguriye yuko yari yaciye kurara umuntu ariko ntago shika saa 6 mugihe yakubwiye ari we yatanze saa 3 urumva neza yuko ngira ni bya bindi nyene ko yavuga ati mu upcoming aje muri studio reka aho ndonkera aho numva ameze fresh reka nyene cyo ncomoka bega kubona shika ugasanga yarahuye n'ingorane nta byose birashoboka ariko mugabo yaba tuza tuvugisha kuri bakunzi ba Roy TV tuvuga ukuraho kuri buryo yaba ari Fizo cyangwa Satpi yari yagiye kuri coding akamubwira saa 3 yari kuza saa 6 ya nicyumvika nico urumva kimwe nakubwira yuko abantu turarutana cyumva ko uko afata D1 just ko yumfata ndasi cyo kimwe ku bintu byabaye muri Iteka cyane kuri Trustbeat then had a place byaguhaye imbaraga zimeze gute bro muri wewe ikintu je byampaye nuko navuga yuko no gukorana n'umuntu muzi naye wa muntu mwicara kuko uba wazanye amahera yawe bro amahera yawe aba yarakuvunye urumva aba yarakuvunye kabisa waragerageje uburyo bwose ukayaza bisaba ko ikintu cicarira fresh mukazana produit mu bantu ya fresh apana mwe byo gutomboza byo gutomboza nabyo urumva ko ari ikindi kintu ukavuga ati je ngoma nkore produit nubwo basi tureke kuyita hit ariko izonzanira abantu benshi banyizere bavuga tujya mu petit ariko araza niho hano gwaye kucyo no kuronka kuko umuntu ashaka kumva indirimbo avuga ati indirimbo simbona ukuntu no supporting nyine akabura ahantu yo gusupport kabura hahera guwa kugira ngo nubwo uwo musaba ubufasha gute akabura hahera ku indirimbo yego urashaka kuba watanguye neza ariko gahereza nabi kubera kwa kutaronka conseil za producer kudafata umwanya ukwiye kuko sinibaza yuko ukora indirimbo twazere amasaha 3 ni make ya s'il vous plaît indirimbo ni indirimbo ishaka gukogwa hafi n'ukwezi mugenda buri munsi muyikosora mwongeza mutuntu amasaha 3 twazere kabisa Trustbeat niki kintu wagaye kwa Trustbeat tuza tuvuga ukuraho kuri bro Trustbeat nta byinshi ndamuzi ariko tuvuga bivanye nuko wamubonye kuko bakuzi ba Roy TV ntako umuririmbyi indirimbo ya 3 amasaha 3 indirimbo mukamura yihejeje bakuzi ba Roy TV this is industry gira niyo mpamvu abasani batembera usanga bagara kuko slago bahuye nazo mu studio urumva neza yuko bro ndashaka kutubwire kwanza brother nikiye kintu wagaye kwa Trustbeat
just no kuvuga ko gereza mikoro utubwire ndashaka neza abakuzi ba Light TV bavyumve cyangwa se hari nabandi baririmbyi bahe nico kibazo bro irifa ko tuzatuvuga uko kugira ngo kukumbure banyenevyo message bashikire kabisa. Je nibaza yuko ikibazo ikintu novuga yuko ico wagaye kwa Trust Beat bon nugukora igikorwa cy'umuntu aba yaguhaye amahera yiwe ukagikora wumva nawe ucishimye ukagikora nkuko ari iki wawe kuko hamaze kujya ku mujyarogo yawe bakumva yuko yakoze naka bakumva yuko yakoze Trust Beat bamuzi mu mahiti menshi mu mahiti menshi akoze amahiti menshi afise za Emilio kuduka sasa rero guca wumva yakoze igikorwa kiri fake production urumva ku ruhande rwa production ugasanga nyene hariho ibitagenda fresh canke uruhande rw'umuririmbyi ntiwamugize fresh urumva yuko biragaruka iwiwe hariho abantu bavuga ati nk'ubu jewe je narahuye n'ivyo byabo nshobora guha n'undi mustar ashaka kuja gukorerayo nkakambaza none bimeze gute wakoreye hirya ndirimbo nayikoreye ahantu vyagenze gute nce ndamuha iyo nkuru sinibaza yuko yo kwifuza kujayo kabisa je nanje ubwanje umwumwe yatuvuganye siniyumvira ko nzosubirayo kwa Trust Beat bon nk'ubu urabona jewe nk'izo ngwane zanshikiye kwa Trust Beat kuko urazi ko aba upcoming baramenyana bro baramenyana bariko baraduga gose sasa izo ngwane zinshikiye akambaza ati ndimbo wayikoreye hehe nanje nkacangwa ati nayikoreye ununu byagenze gute ndambwiye ati bro ibintu byagenze kuno sinibaza yuko yoja ntiyoja kuko ndamubwiye iyo story nawe urumva nawe nta connection baba bafitaniye canke ikintu urumva yuko biba bigoye rero je nibaze ko Trust Beat umuntu yomuha umwanya ukwiye kugira ngo bazane product fresh ibintu bikagenda fresh nandi hoje nta ngwane dufitaniye kandi ni muji wa fresh nta ebana riyambo kabisa nta ngwane nimwe aratuje umaze kubona indirimbo mu irikodinza amasaha 3 mu gihe indirimbo ishobora gukorwa n'ukwezi wowe vyakiriye gute bro then ni kintu waciye wiyumvira muri uwo mwanya kintu niyumviye bisanzwe naranapanitse tashe napanitse kuko je nayinzi yuko arampa bruyo ati bro genda ukosore genda ukosore uzogaruke dusubiremwo ibi nibi ariko siko vyagenze je natashe nyene numva meze fo wababaye sana nababaye vuga ati utworana Trust Beat oya yo bari ki wapi wanashima twaravanye muntu ze fresh ariko je naye babariye mu mutima wagiye ubabaye tu ariko uranga kumbwira ati ariko bimubwira aya naraposhije tu kuko nibaza yuko bavuga ngo igiti yo gikoze mu jisho rimwe cya kabiri kirarime iyo rero tuzaza turabona ibintu bimwe tubako ku buryo byo bitazosubira kutubako cyo dushobora tugerageza guhindura urumva tudaciye hirya no hino indirimbo ya Trust Beat yayikoze nabi yayishizemo n'ubunebwe je nibaza ko ubunebwe bwaragiyemo kuko umaze kumva amasaha 3 indirimbo ikorwa amasaha 3 sirivu amasaha 3 yego je naratwe ndamubwira ati bro ndashaka guhindura ibintu bimwe rero burya nshenza urana natwe ibintu byacu nituba turi aba professional mu bintu tuba tukora ntabyo tuba tuzi je nshenza nahinduye ibintu byinshi arambwira bro ntibikunda wowe washatse gusubira kugira ngo uyihindure indirimbo ndayihindura urasubira kwa Trust Beat uramubwira ati shaka guhindura utuntu hanyuma Trust Beat yakubwiye gute ntibikunda guhindura indirimbo ntibikunda amva yari ko bakoze ngo indi ndirimbo je nanye wari gucumura iyindi ndirimbo kandi ari yandi ngiye gukosora umva babigoye nyene ariko nta je ko ndavyumva nibaza yuko byagenze wanje kuri je byagenze nabi kuri je ariko sinzi nawe uko navyumva iyo ugira amahirwe yo guhura na D1 muri studio niki kintu bari kumusaba bro ngiye tuzi ko D1 ni umuririmbyi azi umuziki iyo muhurira muri studio muri iteka niki kintu bari kumusaba bro mu ndirimbo yawe Forever D1 nibaza yuko nitwari gukora ibintu bibi abona kandi nanje je burya umuntu yankurira ndamwemera kabisa shobora kumusaba support ati bro ndirimbo urayumva gute nkosora iki niki mfasha uri mukuru wanje je nibaza ibintu ko byari kugenda fresh nari kumusaba ubufasha yes bro
reka ndabwira ati big up sana bro kandi Merci beast sana. long man imbere ni heza bro kabisa ebana baduca intege bareka bro tegezwa gushika brother you know zoshika ebana merci Ejo beaucoup ni bro heza, merci kabisa kada gushimire sana brother merci sana bro yes bakozi ba TV twari kumwe na Da Place urumva neza yuko gutera imbere biba bigoye umuntu agenda arahura na silago nyinshi urumva neza yuko indirimbo yiwe kwa Trust Beat yakozwe amasaha 3 mugahe tuzi yuko indirimbo ni ikintu citonderwa kugira ngo uhereze ikintu abafana kimeze neza ni ikintu gishobora gukorwa ukwezi hari n'abakora indirimbo umwaka imyaka 5 itarasohoka ariko none urumva yuko indirimbo ya Da Place yayikoze amasaha 3 anasubiye kugira ngo ayikosore amubwira ati indirimbo ntikosowe ucundiha iyindi ndirimbo wagwan amana Miss Radio ndababwira ati we love you so much ndabipfuriza iterambere kuri mwese aje wari kurumvaga kuri micro mana Miss Radio kuri kamera wari kumwe na Airfage Calf abantu yatumye wumva ayo majwi niyo yatumye utubona twebwe twicaye ngaha reka ndambwira ati big up sana twari kumwe na Da Place umuririmvyi w'umurundi afite indirimbo shasha yitwa Forever. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. My name is Radio. This is Tubabwiza Ukuri Show. We love you so much.